na leo mmefika hapa Dallas, na mimi I want to appreciate you. Nataka kutambua watu wangu kutoka Kajiado North. Last election nilisimama, nilikuwa na 22,000 kutoka Kajiado North. Na ndio mjue kidogo Jennifer ni nani. Mimi nyanya yangu ni wa hapa nyuma tu ya hizi miti, my grandmother. Mama yangu anatoka Kajiado East, na mimi kwangu natoka Kajiado North. So in a short way, karara roshi duo engere kirodera mu karengere na nangarela ilasho engire nangaringishu amana na ore gogola ine nol dalale kutuk kanyobe amalodu adwa yole segendwa renye lo dalale kutuk yakini nyiraro embungaki enkai na amu ore inabirare le governor na yogi mbogi shira isere yogi ngaberara isere na gease enkai supati eronta kianyita kumok amu kayiolo ajo egiara ngolol team narodua parashina na kutambua ndugu yangu umefika. Nimeona Lowassa, nimeona Konana. I really have a lot of respect. Na heshimu hawa vijana. Na ngera ina ya mugara ringoro nyaltalala mugara ndo mono ni orgitoi. Na kayuna jorenne kanyet ndaibirisha. Irara nkera ine nigiria maringole. Na kayuna jogin tai madungra antai siadi. Nema engor siadi. Amungero shina anab no ngoronye na meneja. Pame na romara na bakulo mran kera na ikosea. Ninjasi na nuwa mono kienkai. Na gila kienkai kungene ntwa mono ni. Na jogi merabolo nisho uye unarolta ujale nye. Ai shina nuna olorika lontwa mono. Amuka itashe raisere. Amuka rangolengura ingalifuni ndomoni sietro isiet. Eki njosho kura. Asholeng ne ruoduo loshon pokin. Asholeng ma. Merama yananda ingai shugoko. Neri kindeni raba enta inkangiti. Asholeng. Mheshimiwa 1 minute. Asholeng. Nerara ala himbaji. Ore tena ya dogo ya nao monu kama yoro kinoro ngana po akilo jiro seki. Ele bedu anaira na orade. Nataka nione mikono ya seki. Asholeng. Ore in the interest of time na kajake kaji David Parseina na ingo losho lorka butiei irodu adwe ni kingununye yoko losho lana rejo nikirejo seki ndio governor 2027 na boina ya pili kijashe mheshimiwa senator amutipika Maasai emisa ekitaifa erejo na yola saro rene migiaro megilang wale kai olonyorake yoki ngaja keso ja ore tena nafasi ya amu His Excellency Rigathi Gachagua oindi ningitoldo ilo lor Maasai nikitejo ore losho lor Maasai ilo tung'ani taata kiriamarie ore neuni kitejo ng'ole yiok irkaputie kincho ng'ole olosho lor Kisongo anake Kajiado South olorika le governor His Excellency Joseph Jamole Lengu orgavanai linyi loidipita endaa menye oing'ua Kajiado South kitejo taata mikingilie Kajiado South Mheshimiwa Pash olorika le governor ildalale kutuk incho amu etejo apa Maasai eetai inkishu kuti netii orkiteng osinya na ore ilo kiteng osinya na Mheshimiwa His Excellency Oleseki ene musho keyaa tooshi empurrore nemeyia enkai ama toi impisai naagira aitamanaa naing'ua State House emene empurrore tooshi kama tormushaara lilo payian kebaya million tolapa kayi oshi etumieki milioni 5 milioni 10 naagira aponu aitamanaa emene empurrore apa se eponu aitamanaa nena pisai empurrore oincho metaa olchokut le kuna kishu account emepurri mpisai pookin mikimbirie olorika le gavana inewueji najo sisi kama jamii ya Wamasai tumesema kwa kauli moja tutajiunga na Wakenya wengine kukomboa inji kwa mara ya mwisho na tutaungana na Wakenya wengine kufuata His Excellency Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Ngogoyo, asante kwa kuunganisha timu yetu. Asante Pash kwa kujoin the liberation movement. Loma saikake utakenda ewe ni game. Ashe kake ndo yanya lomondo nguli olongi. Ashe oleng. Thank you so much. Ashe oleng. Kara sana nuang kanyit chadoka ya Maasai obanji
Mheshimiwa Senate lang Governor mtarajiwa tenebo bungei oti pash tenebo nkokoyo o MCAs orbunge le Beresha wala konana akeyie lelo pookin otii inewei kaata enkanyit oleng sapuk tedukuya ntae pookin nikija ashe oleng. Ore sinanu toonkarn naa kaaji Clarkson Karolo Leshinka naing'ua Irpurko nikietuo siyiok anaa Irpurko amu ekitaana dii ninye ore enkumoi ang naa toonkejek ake kitalang'utua amu elatii ang ena. Ore amu kietuo najo sinanu paayakilisha lelo purko ajo ekitaa sii ore tenebo ena kiguana. Ore ena kiguana oltim abaiki enkiguana Beresha wenkiguana Oleseki waimpanga ake pookin naba enaa enaatai naa ena kiguana kitii. Naa kayieu najoki ntae irkangere entoki nabo. Kiyiolo oshi ajo era iltung'anak letipat. Itonini oshi anaa lewa. Toonkuti oitoi nemeeta maana. Kitadua ng'ole ina kiguana natii ende wei neekimen. Entashita anaa lewa. Entautu na ng'ole kuti na ng'ole nitu itobiri ina siai kake ore taata nintotu ajo ntashita. Kijo yiok kira tenebo ena kiguana amu ore Oleseki anaa peejing'u olorika le Senate nireuwa ajo olorika etalio olorika ajo ketii oltung'ani naa kitobiraki ake sinye yiok ele le governor. Neeku mikiata kiguana enkiguana Oleseki mataa pookin tenebo amaibung'ata oltim pookin kutoka Irkisongo kutoka East, West, North nikiaku ina kiguana. Mheshimiwa Seki kira tayari. Ore enkop naba ene niya yiok wa yiok amu kira tayari. Ore ormeeki pookin onyor yiok meeta ormeeki olekae bara. Ore lelo onyor yiok lelo kimbung'are nikiaku tenebo. Najo ashe oleng nemayian ntae Enkai. Entapal enkituaa. Ashe oleng. Mheshimiwa Lowassa. Mheshimiwa Lowassa endoshoki Darius Simba nkaik 1 minute. Ashe oleng. Waheshimiwa wote tukiongozwa na mheshimiwa wetu wa siku wa leo Mheshimiwa Seki oloshon pookin ormaasai telulung'ata entasupa pookin mairorokinoto sente tenkarna Yesu. Ashe oleng. Ore taa amu emutopi nidipaki aiwakilisha Irpurko nikijo ake ashe amu meeta tukul enikishuku kietuo duake siyiok anaa Irpurko awosh ena kiguana Mheshimiwa Seki Muhuri. Mheshimiwa ore endakop Irpurko sininye nikitii siyiok nikira linonok kewarie odama. Neeku ore ake ninye toorpurko iyata siiyie oltim ojo lino naa iyata iltung'anak oji linonok iyata iltung'anak liking'or kewarie odama. Najo nanu ashe oleng peemayiet Mheshimiwa Beresha naata naaji oltung'ani lai latudung'oyie oleng naa kirriuno ninye duo namayiolo tenancho oldakikai obo tenaa kapal kake ashe oleng kirejo yiok ashe atiaka taa Mheshimiwa Beresha paitaja naa tapalaki nche elotu ene maitaja tenkanyit sapuk oleng Mheshimiwa Simon Kwato tenebo o Madam FC Soila. Ore ena kerai naa enkarikoni sinye toorpurko naa ashe oleng. Simon maneno yake tulimaliza. Matooshoki Soila nkaik. Kaya kintambua Soila. Ashe oleng. Ashe oleng. Adolta ajo kegira Soila aikonya kake ashe mam. Mam kintambua yeye oleng. Sawa ashe oleng. Tawala. Mam kintambua yeye oleng. Kampri Soila. Manijeji. Bas. Wananchi wewe! Naomba tu nisalimie na mkono ya Seki. Basi wageni waheshimiwa wa siku ya leo ikiongozwa na Mheshimiwa Gavana mtarajiwa Mheshimiwa Seki, Mheshimiwa Pash, Mheshimiwa Ngokoyo, Mheshimiwa Beresha na meza pia wa mabishop wetu. Nimeona Bishop Tangwa na Bishop Lenini na wengine. Sasa langu litakuwa mafupi. Kwanza kabisa mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Lowassa kutoka Kajiado East. Ukinipenda sana ninaitwa Simba kama vile vijana hawa wanavyosema. Leo hii la Maasai waja kidogo. La Maasai la aldalala ende joy. Kie duogi kirabo nwa jogi